kan CM candidate pathum de hausak dan election affidavit atangin puzoram thanga kumnga chungin 27.23% in hausak bel pulal du oma 122.25% le pulal sota 295.62% in pakhatna election affidavit kanti mai hi election conduct rule 1961 rule 4a in aphut angin candidate zongjong ten chumi rules noya form somhnile paruk angchuan an fill up vek ta chinani atopa verification siam ni in heng form somni paruka kaziate hi ka hriat le rindanin adinge ni ti ka puanga ziatur zialo pakhat ma ka nei love ti in ama candidate deponent berin assign masathapa chuta advocate in indik identified thlapa ming assign le nuwa notary public advocate housinga chutiang notary public te churuat big ania in aloshiat pui vele ta thung ani hetianga zia to nuwa chuan RO election official tikhan form somnile paruk chu fill up dik tak thap ani chuan anlo pomta a official candidate tan pom ani ta thin ani chuwangin he election affidavit hi written oath ziak mewa RO magistrate ma chechamna ani to thata wangin ti swal pal emo kalo theihil dei ati kwale no phal thei ani to lo pahni na engwanga CM candidate te affidavit chu zirchian tulbik nge kanshia cheu angin CM ni tur chuan MLA ni phot angaya MLA ni masalovin tharuk chung a CM minister theya ma se tharuk chunga MLA a thlan tin le nge ero angai keini ang state te a phei chuan kan CM hi company a CMD chairman kam managing director ang hi ani bermaya a all in all takme umeu ani MLA dangti anga ma ni bial bik ngai poimo tur ani to lawa wangin le kanrom le nampum hwa pa mala tu tur ber ani to zo ka wangin tunge kan CM tur chu engang mi nge ani ale khathiam dante a experience nei dante asum le pai nga lo dante a chip chiarin shiat pui vek thailo ma ila election affidavit atangtal hian shiat pui venial nual kan tum ngei tur ani chuwangin abik taka kan CM candidate pathum te hi an election affidavit mangtala kan zir chian angain chu Mizoram mi pui abikin voter ti tur rengani pathumna basic data puzoram thanga hi kumsang ni som pariat affidavita kumsom sari le pali ni in tun kumnga hnuwa kumsom sari le pakwa ramhlun veng lai house number B11 796012 Aizol MNF candidate Aizol East 1 general constituency pending criminal case nil dependent family member 2 Ramthan Siama son le Hriata Chhangte daughter anupui hi sarkar na thok ani awangin dependent family member ra adalo dependent family member te hian anma ni in income shan pa an nei velo ti na ani bok criminal case la convict ngai lo ezon na politician MLA thiamna BA honorable a source of income monthly salary le house rent in lo manti in aziak dependent family members afate ezonna business le monthly salary anupui sarkar na thok lo la sarkar noya emo company shim noya contract thok ngai lo puzoram thanga fate hi ansum mu na an na tho hi business le salary tia zia nireng chung sia an pa ber income an la in ngatlat dependent children an la nireng mai hi amakhle income tax payer kan ni hlomlo vek awangin helai hi chu lu thuk ahar sari deu pulal du oma hi kumsang ni som pariat affidavita kumsom rukle pakwani in tun kumnga hnuwa kumsom sari le pali ti to tur ni om taka somsari le pathum ainti mau mai kum khat chung chu he khovela a om lawani mai the pudua official date of birth hi ni somni le pani February sang khajakwa somli le pakwani in alanga kumnga chung kalta khan kan pudua hi chu kumli chawin au pat pha bik tina ani do choi level sang tak po ni tolwin helai te written do ta wang ringot po hian false affidavit case a hok der cholmun house number C11/10 796009 Aizol ZPM candidate Sir Chief constituency pending criminal case nil pudua hian dependent family members pathum nei angin a injiakna a tutinge anni anupui le fate pahni nge ti ajiak lo election affidavit hi
candidate ten anma ni du thala an fill up zia ani a tiluina omya lawa ziak anni a dependent family member pathum te hi engma mania ezon na neilo nil tia zia ani criminal case a la convicted ngai lo ezon na politician thiam na ba ezon na profession occupation chu politician ni in anupui hi housewife tia zia ani thung summu na source of income chu mp pension lo le mla lo le ahwan farmer changa income te ani sarkar noya emo company shimshim noya contract thok ngai lo pulal sota kumsang ni som pariat affidavit a kumsom sari le pahni ni in kumnga nuwa kumin hian kumsom sari le pasari ani to thung mission veng thang house number M4 796005 Aizol Indian National Congress candidate Aizol West 3 constituency a pending criminal case nil dependent family member pathum mingziak langlovin son one le daughter two ti in aziak thung criminal case a la convicted ngai lo ezon na politician thiam na ma public administration puso ta hian athiam na degree dang bachelor of legislative law PG diploma in cyber law ti borvel aziak langlo thung le khathiam over anga mipui abial voter te hnena lan adu lo anima na ani hian a source of income a politician ti ringot tin aziak thung kumsang ni som pariat affidavit a ero MLA salary and house rent ti in aziak dependent family member afate ezon na nil anupui po housewife ti in aziak vebok anupui hi sangni som pariat sangni somni pathum affidavit a chuan self employed ti in a dependent family member a aziak tel lo thung sumle pai movable and immovable asset pakhatna pozoram thanga cash in hand kumsang ni som pariat election affidavit hisapin pozoram thangan mimal sum cash in hand hi 10 lakhs anei lain afate pani in poisa anni velo thung chuti lain sang ni somni le pathuma ero ama pozoram thanga hian cash in hand 10 lakhs tho ala nei lain afate pani in 1 lakh ve neya zia anni bank deposit kumsang ni som pariata pozorama hian bank shang panga asum ada za chu 25.77 lakhs ania afaten bank account an poisa da chu afapa bank pathuma azawain 6.39 lakhs afanu bank pathuma bok poisa da za chu singthum sangriat zariat somni le pakwa ani kumsang ni somni le pathuma ero chuan pozoram thanga hian bank pariata account nei to in avaya da za chu 22.26 lakhs ania afate dependent member pani ve thung ero chuan fapa son bank panga a account nei in avaya sum da za chu 12.17 lakhs paka Johnson Garden atan 60 lakh contribution ni in afapa ringot hian 72.16 hi bank deposit investment aneni tin afanu hian amingin bank pathuma account anei thunga azawaya sumda chu 1.54 lakh anive thung motor vehicles kumsang ni som pariata ama puzorama mingin motor pahni lutzong 23 lakhs fate mingin neilo kumsang ni somni pathuma motor pathum azawai manchu 33.50 lakhs ani fapa mingin motor pakhat 18.79 lakhs man motor zongjong man 52.29 lakhs immovable asset kumsang ni som pariata agricultural land pathum total area 17.217 acres lutzong 20 lakhs dependent pakhat area 1.199 acres lutzong 7 lakhs non-agricultural land self patni area 802 square feet lutzong 125 lakhs residential buildings self pakhat area 802.3 square feet lutzong 145 lakhs kumsang ni somni le pathuma chuan agricultural land pathum 17.217 acres lutzong 25 lakhs dependent pakhat agricultural land pakhat area 1.199 acres lutzong 8 lakhs non-agricultural land self patni area 802 square feet lutzong 135 lakhs
residential building pakhat 802.03 square feet hlut zawng 135 lakhs liability 2018 na nil ba anei lo achungte po in pahni na pulal du oma cash in hand kumsang ni som pariat election affidavit hisapin mimal sum cash in hand hi cheng singsari anei lain anu puile dependent pathum ten poisa ankol velo thung chuti lain kumsang ni som ni le pathuma ero ama pudua hian cash in hand 5 lakhs anei lain anu puile midang ten annei velo bank deposit kumsang ni som pariata bank pahnia sum ada za chu 10.15 lakhs ania anu pui bank pahni atangin account na 1.57 lakhs baka post office a 3.53 lakhs avain 5.10 lakhs an fa ten bank account an nei lo thung kumsang ni som ni le pathuma ero chuan pudua hian bank pathuma account nei to in avaya da za chu 54.07 lakhs ani hemi baka hian SBI a term deposit 30 lakhs anei thar thung bok anupuin bank pahnia 3.30 lakhs anei vele thung post office a engma anna nei chuang lo motor vehicles kumsang ni som pariata ama mingin motor pahni hlut zong 2.5 lakhs midang mingin nei lo kumsang ni som ni le pathuma motor pahni tho azawai man chu 14.15 lakhs ani to thung nupui fanaute mingin motor omlo immovable asset kumsang ni som pariata agricultural land pakhat area 2.80 acres hlut zong 70 lakhs non agricultural land nil dependent pali ten an mingin ram huan an nei velo thung residential buildings self pakhat area 4.02 bigas emo 2.49 acres hlut zong 190 lakhs kumsang ni somni le pathuma chuan agricultural land pali 12.44 acres hlut zong 88 lakhs non agricultural land pathum 1712.12 square meters hlut zong 117 lakhs residential building pahni total area 2777.38 square meter hlut zong 300 lakhs nupuile fate dependent family members mingin land emo building omlo liability self 21.54 lakhs spouse dependent nil pathumna pulal sota cash in hand kumsang ni som pariat election affidavit hisapin pusota mimal sum cash in hand chu 10 lakhs anei lain a dependent fate pathumin poisa anei velo thung chuti lain 2023 a ero chuan ama pusota hian cash in hand 2.5 lakhs chau anei lain afate pahni in sangkhat ve ve neya zia anni anupui hi dependent family member ani lawa wangin pusota suma hian ngaipul chi ani lo bank deposit kumsang ni som pariata pusota hian bank pahnia 24.04 lakhs ania afaten bank account an poisa da chu singruk zasari somsari le pakwa ani kumsang ni som ni le pathuma ero chuan pusota hian bank pathuma account nei to in avaya da za chu 17.96 lakhs ania afate dependent family member pahni ve thung ero chuan azawain 1.99 lakhs an nei thung motor vehicles kumsang ni som pariata pusota hian motor pahni le bike pahni nein avaya hlut zong chu 11.06 lakhs ania afate mingin omlo thung jewelry tlereu cheng sangsari man le afaten cheng sanga man an nei ve thung kumsang ni som ni le pathuma motor nei dan detail hi page paruka omturni in pusota affidavit a page number 6 hi website a hian upload mai pal ani mela chuwangin a motor nei zat hi chu angai tura ngai phot mayang hemi phek mu fu huna chuan ron upload le ngal ni se immovable asset kumsang ni som pariata agricultural land nilvek non agricultural land self pahni areas 7344 square feet hlut zong 1.70 lakhs dependent 1 to 2 areas 17568 square feet hlutna sangsari le zanga commercial buildings self pakhat 864 square feet hlutna 50 lakhs dependent nil residential buildings self pakhat
area 3168 square feet hlut zong 30 lakhs kumsang ni somni le pathuma chuan agricultural land nil non agricultural land self pathum area 2786 square feet hlut zong 473.5 lakhs residential building in AT in ada tlat mai atsungami mission veng LSC ki non agricultural land ta ada palani mel liability nil my sincere observations pakhatna he zirchian hi tuma big du sak emo ti ming chia tumna haumlova Mizoram voter 10 an CM candidate pathum te chu election affidavit 2018 le 2023 manga anlo ria chian bel theina tura public interest liaw lewa siam ani kumsang ni som pariat affidavits te hi ECI website atanga lakni in sangni somni le pathum affidavits te ro chu CEO Mizoram website atanga lak ani ve thung CEO Mizoram hi MLA emo MP thanatana ECI noya thok tu te anni panni na tunma ain tun nai chawa MLA candidate hote po in election affidavit an ngai poimo chhohle to tak na chungin du thu samin kanla serious talk lo diktaka fill up ain en maya moi tok mi puite pom tok hisapin kanla fill up mai deu ni in alang kumina election affidavit status kan ngai to ave ta le hian ra tha achwa chho nge yang pathumna election affidavit hi magistrate ma azia ka checham written oath nima se election official lo endik tu scrutiny process lamte po in tun aya uluk zoka anlo endik shram atul hle documents le information zia lu te chu adikle diklo endik verification of authenticity of document clip clap aharsa ani po in form fill up te ulukani en thua ka thil ni theilo te aomem ti te serious le zwala endik ni ta se ma kan son gutang le palina election affidavit hi kan shia tur poimo chu self assessment mani shia le du dana zialu ani awangin a information le data kentel te hi income tax annual return ang emo rin ngot ngam ani lo thung anulama diklowemo zialu lo langsar takte alo omani chuan false affidavit case te po siam sak theichin ani kan shia pangana dependent family member ni lo chu hetiang candidate hausak na a chut tel an ningai lova chuti rualin an pasal ten sarkar atanga ham thatna an don po mangve theilo turangai an ni ve le thung achunga changa kan mu theitak chu puzorama nu pui hi sarkar na thokni in ama emo a family income anupui income assets te hi tel tur ani lowang chutiang bukin pusota nupui hi housewife self employed ti nima se pusota dependent family member aji ani ve chuan lawawangin anupui income assets te hi ama pusota hausak na a chiartel ani ve lawang pudwa ero hi chuan anupui housewife le fa te ho hi dependent angveka aji awangin ama income assets a telvek tur ani parukna puzoram thanga ama le a depend family member nupui telovin son pakhat daughter pakhat te chu telvekin a hlutna cash in hand plus bank account plus motor vehicle plus immovable assets en chuan kumsang ni som pariat khan 362.54 lakhs ni in kumsang ni som ni le pathuma chuan 461.26 lakhs a hausak bel na chu 98.72 lakhs ni in kumnga chunga punjat percent chu 27.23% ani puzorama nu pui hlutna hi chiar tel lo ma ila kumsang ni som pariata hlutna chu 294.36 lakhs ni in kumsang ni som ni le pathuma chuan 170.62 lakhs a ataniam ve thung pulal du oma ama chia hi in le lo sumle pai kol tu ani a anu pui le midang pathum te chu a dependent family member anni achung ko pum hi pudwa hlutna hian chiartil ngalvek anni kumsang ni som pariata pudwa hlutna hi 278.45 lakhs ani lain kumsang ni som ni le pathuma chuan 618.87 ani to thung kumnga chunga pudwa hlutna punna zat chu 340.42 lakhs ni in chu 122.25% ani dai thung tin amalama kan tarlan zwai to angkhan pudwa hi kumnga chung sangni sompariata changa somni le pathum hian kumli chawin a upat bela agricultural land sangni somni le pathuma hian rampali anaya
si hmuya pathum le kang mun sauta pakhat magdeu main a si hmui hwan pakhat periodic pata number 103401/10/464 of 2005 chia pp number 2 akang mun south ram pp number 103401/10/464 of 2005 nen ainang tlat maya hei ero hi chu serious takle clear cut false affidavit case ani theiti achiang pudwa hian kan CM candidate zinga hian form hi a fill up uluk lo berni in alanga uluk le zwala en chuan kan pudwa hian kumsang ni som pariata agricultural land pakhat 2.80 acres anei chau lain kumsang ni som nile pathuma chuan pali 12.44 acres lai anei mana chutiang bukin kumsang ni som pariata non agricultural land anei lo lain kumsang ni som nile pathuma chuan non agricultural land pathum 1712.12 square meters anei belle boka kumsang ni som pariata residential building pakhat 2.49 acres anei lain sang ni som nile pathuma chuan residential building pahni tc in a area bil khomero 0.686 acre chawin a Ziaktu ama in ziadan adik the angbera zia ti in chia acham declaration anan tlat sia azi ang hian kan rin emo pomsak angai ani ta bermai tin thil serious de mai om theile chu ZPM hi register unrecognized party ania proposer hi sership LA constituency a voters somin unsign angaya CEO Mizoram website ta heng proposal letter hi upload lo pal nge thiltel lo pal ti hi tuna mai chuan achiang talawani pariatna pulal sota amale a dependent family member nupui telovin son pakhat daughter pahni te chu telvekin alutna cash in hand plus bank account plus motor vehicle plus immovable assets en chuan kumsang ni som pariat khan 128.16 lakhs ni in kumsang ni som nile pathuma chuan 507.03 lakhs a hausak na punbel na za chu 378.78 lakhs ni in chuti chuan kumnga chunga apun na za chu 295.62% dai ani thung hetia alutna a hausak na apun bil tak chiam na channi beralang chu immovable assets loram ni in alang kumsang ni som pariata non agricultural land pahni 7344 square feet chu 2.45 lakhs leka ada lain kumsang ni som nile pathuma ero chuan 473.5 lakhs dain ada thung loisi puso ta hi tun hnaya a 2018 affidavit ta aram nei chiar self assess tlom lutuk adik lotia deu so tu tam tak anom chowa wangin tun kumsang ni som nile pathum chu adu thalin market value om angdevin aronda chwa ta ka wangni in alangber a movable assets ang phei chuan puso ta hi are thei chho fet zok ani candidate hausak thut dan hi movable asset atanga te hi a fuber movable asset hisab phei chuan puso ta hi kumnga chungin 12.17 lakhs zetin are thei chowa chu kumnga chungin 35.13% zetin hetia puso ta hausa ta chiam anga alan na chan hi kumsang ni som pariat election affidavit a fill up uluk tok lo wangni in alang taber puso ta nupui hi housewife self employed florist ni in ama mimal anga alutna a hausak na po sang ni som pariata 9.65 lakhs ni in kumsang ni som nile pathuma chuan 55.27 lakhs a hausa anive to shim thung